Umukino uri guhuza APR ndetse na Kiyovu Sport, amakipe aherutse guhura muri Rwanda Premier League aho yanganyije 1-1, tukaba dukomeje gukurikira uyu mukino rwose, umukino wa Peace Cup mu gikombe cy'amahoro, umukino uryoshye cyane, mukomeze mukore subscribe kuri Vida Morning TV, dukomeza dukurikira uyu mukino wa APR ndetse na Kiyovu Sport. So mukomeze mukurikire kandi muryoherwe n'umukino w'uyu munsi wa Kiyovu Sport ndetse na APR. So amakipe anganye cyane kubera ko ubushize yari yanganyije 1-1, urumva ko buri kipe ikeneye gutwara intsinzi noneho mu buryo bufatika nta byo kunganya uko ariko kose. Umukino uri kwihuta cyane, umukino murabona ko match ari umuriro cyane, abafana nabo ndabona bagerageje kuza uko bishoboka kose, ikirere cyiza, izuba ritari ryinshi cyane bikabije, ariko akazuba nyine gakazemo ukuntu kabisa. Akaba ari stade ya Pele Stadium. Pele Stadium akaba ariho umukino wabereye, dukomeza dukurikira umukino uryoheye ijisho cyane, harimo ihangana ryinshi cyane. Murabona ko umukinnyi ari kuvurwa ariko umukino ukaba ukomeje. Urabona ko abafana uyu munsi bagerageje kwitabira nubwo ari mu minsi y'imibyizi, mu minsi y'akazi, ariko urabona ko abafana bafite ubwitange cyane. Abafana ba APR tubashimira, mubakomere yombi kuko bagerageje kwitabira nubwo stade ituzuye, ariko urabona ko bakoze umurimo uhambaye wo kuza inyuma y'ikipe yabo ya APR. Ariko mpirwa ryavanye kipepe